Nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vha thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belrun News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U ita nyonyoloso lwo eḓanaho ndi zwa ndeme kha vhaaluwa, fhedzi u khwaṱhisa misipha zwi nga vha na mushumo wa ndeme u fanaho. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha German Network Open. Vhasedzulusi vho wana uri vhaaluwa vha tshifumakadzini vhane misipha yavho yo khwaṱha vha na khonadzeo dza u tshila tshifhinga tshilapfu. Ngudo yo ḓitika nga datha ya vhaaluwa vha zwigidi 5 na maḓana 462 vha miṅwaha ya vhukati ya 63 na fuṱahe. Tsedzuluso Muscular Strength and Mortality in Women aged 63 to 99 years yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Buffalo. Vhorasaintsi vha ri phetheni dza kilima dzi nga vha na ṱhuṱhuwedzo kha u vha hone ha khuḓano dza zwiṱhavhane. Vho amba izwi kha bammbiri ya tsedzuluso yo anḓadzwaho kha Journal ya Proceedings of National Academy of Sciences. Vha ri masiandoitwa a zwiwo zwa magomelelo, miḓalo na nḓala ndi u sa vha na vhudziki tshitshavhani. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Rice University. Ndi yo no guma mafhungo a namusi. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.